ai le au fai Pepa Faigaluega ma le ofisa i Samoa ua ofa latou Pepa Faigaluega ma faatau i tagata ma totogi tagata ma polomisi tagata ai leai ele exist pisigisi e kongomusika fake company fake sa overtua la le vasole pe sa fa maite atu ma fa ilo ma la o fautuanga na ave tagata ia i tua au mai ni fa maonianga ioi au mai ni proof o pe mengi ma vaenga uma fa pena ya sa matua fa maonia mai la e o itala noanga ma conversations o lela le tele na mo mele o sefe i tonu i ha lo wingo itala le o te fai tua ua le logo malie i tagata o fasea le o nanga ale unga lile o lunga lile le ato o te masani lile o le fo ina so mato mi o fatasini na ro fo lo tafu na lo vale fo lo tafu ia la fo i mena tau fai nei o le ngol le tamaitai o hana silava ya la ba kulunga na ki se la ke le fo le hana i la yo ka ko ai wo to sisi mai o lana polo faila le o le unga li tonu ale le ana le lopei o la o tonu la vane o le tonu ale o ngango ioe tuloa ainga i farela tai mare nupele tatia o le ale a fea pa io pata mata ndofo tulo mota ai sui per matole ni un tatu tala no i tangata e a mi overlea vatu fa fonga la tunu le atu ona mele o tule mai a vai foi olhar na cheso ni si ele o vatu ngor pro kala me ngata ina a to sisi mai la a o uma foi o do wia na fa overlea ina ele tu ai ngata ngata ma le ngari ma la Pepa Faigaluega faatauina ma fola i tagata ai apalai faafia malo ai tupe e lē acknowledging ai New Zealand e fiu New Zealand su e lē exist le company faapene le alau avatu i luga tapena uma tou faamaumauga tou te avea ai le tulafono a o le maua galuega ua mafua no mana avatu i luga lega ua lava faamaumauga ua lava foi ia ua fiu aiga i toe tuli ua leai ua fiu koe sue e o contact ma me uma ua le toe ise mea tea vai pe meni e avatu i luga li siti o faamaoniaga i o totogi e tupe na ave iai transfer uma iai le igoa lea o le lapisinisi e lē o exist Aotearoa new to Aotearoa me ia lisi na tou sisi mai le alu ai o peimeni e tagata le silina aluka iongo se lau alunga a sofitu au kuso alu atu le sile asomufu tasi i ulai tou sisi mai le lau avatu naoni nai vaenga i avatu mai le ango wa ile i de winga na pelo fayatu o le ma por kalame ma le atoa ele ni por kalame fulele a mea e vatu waini fatanga avatu ai fa vitai wala a fa petu te mai foi mai se to mata bu fato a vaku wa no ko kai ina wala va le to ta penanga e fa ma oni ai o le mela le atoa tu sai tangi mai o create pisinisi fa foringa ese pisinisi bo ina ia mafai ai fai foranga le kongi e kanaka o la transfer mai la ia o tupe fa ka mo pe fa ngalo ai le ai ma se memo muy se ilico for fa ka o pe fa ngalo ele fa ka ua ni chop offer ele fa ta ua o la foi le tu la lo le nei tagata i message mai tua tau sang mai pe fa kausa i e ai si la ofa mai la tu se ni fatau le ai le ofa yatu o le te saili ke lo foi le saili sunga le tau o le lava saili nei sa maria ngana le mana i pisinisi e le so ka wai ko foi pisinisi ke o nge ke o ma ba ko se kanga ai la ko foi kanga pini o i meia ye la ngai o kampangi uma tulo ai to foi mai la tala i to vi foi mua ia le tale ole
Sele pe to nu ya ali to ifo lu le wa tu avela ta to we sola le mo le ambiole nga ai tu lo na le tafayet wa tashi nei tangata matua kawa ngau ko singa roka de ngaria Como kamo io la fui ngau ko ngale ke ngala wilo ai hero store o le la wo fatu ai lunga ina ia la patai Samoa mua lava tau fine loa le to afai o ele silenga pa kia le ko transfer lo kupi tu nei loa tau fine loa ele se o le wa e ka mo ave fuala lo kupi nga fimla ia to tuti mo le ave le mata upu leo o le wa ava tu fala wa itele ina ia tau fia nei loa ona toe io ona toe fia nei Taufaavalea fa pe ai o ko ia le o makuanga we ke no si conversation o wata sendo mo mai conversation no media tangata i fa ia ai saule tala fa mai o le nga lue ya matoro ia a o sale ngai upu fi fa nga pe system funga yo le nga lue ya matoro ia yo e le fi matoro ia le nga o e he ka ka ko le mi se vai ka ko pepero le nga Wato sila ala fa ko le skaka iyo fa mo o le reply me I'm a can't immigration reply me after we've tried to locate make contact but it seems like there's no such business or company vai ka ko Alguém usila mas não se prefere não legal malo aqui campanha por campanha moi por campanha ele era campanha fonga e da gro a sabe campanha vai fo a foi a coisa foi a campanha por campanha foi o copo campanha peixe campanha papel o que era Taufaavalea ni me se me fo o leva causa mo fai ina mo fora ele ai fo ko mo ko so Oi ave tu la fono ave leo niwe on tamara obtaining by false deception kuso lawa e ma wa mea mai Taufaavalea so mo miela leo ave leo ave ma to mau anoni it's about time say la wai kanga kaia wa ona ko mea Taufaavalea e wata sila media le chapi pisa ye eu media ku le fa ale mo le to fia ma ya vai e fu se no eu te ko ro pu ro ku ma ni vai ga ya na ho ma mo cha cha ma ke ma cha sa ya ke ku le se ka ma mi ma ka ki fu de ya ka e ka ya fe ka lo fe mi ka mi le fa mo sa fa ni ro pe vai na wa va tu luma o ma fu na ma va tua o matua o ye tangata a re foto te fa fu mai a o le toto e o tangata fa pene tu lo wa ai a o fo ye yo ko sona avea e le fa pe a o ku ni sila le ngoa I fo yo le pili ma le ku ye e o no ai fo yo le pili ko ngi fa le ya ma fa ma fo mo ni sila ile o tara istamki ia la fa fela nga o fanga ko nga job fa pe nga o le so la ko le ko ngi pili jadi wa ko ma ka ukia que eu quero que eu aqui o pega que eu ia falar ia tato no fouta ma to wa ia o le yo to wa tu lo ma ye fa ko ka la fa ile ya to la barta o fa tu no mala utala no fa tu lista por kala ya ele ni Pepa Faigaluega o ya ka o se ha ele o uma o le tasi market mo to si le fia le to fa tu o mana tua ele o to e maua ma to o fa inga ele sunga I fa fe nga ya Reverend tuala to le foa Pepa Faigaluega o uma mo le to e fai o so le to e mo mia le sama to atu Samoa me la nga ka o Pepa Faigaluega le Paul mele ma fainga ma faia ya
o lo vala au soro koro soro e kausu su e mai ngai kampangi le ai la me mari e tau o vai tu lo sau mare ai singa ko kili tau te loto po uma no walu scan ko Facebook te loto alla le borca ngaka e e akawa o le kele o kaka ye le ngangi bai le ai masisi nga ke she inga por kalami even a like so se me ala var por kalami e uma piu ai nga o me ar mo ko vi ai ga ko le ai ta to le ola le ei whatever mo ola le ola whatever no ola le ola tulo wele ai o se tau masui a o le me sa o hai a fai e ke re sheinga e ke re wastinga ru kaimi e ke kango share por kalami ma por kalami it's a no from me le o ka uma makwa a wane i mai mo fo so taimi e te tau fai mai e se na me o se Pepa Faigaluega le o faiatu o le o tali mantua o le grupo e ata tua ia o ai sumusa o a o e sa o i marka Taufaavalea vale o malele o te faitau ilo manaonga o isi fa mai mata tua pokarabe mata o walua aluro malawa makamaka o pe okay no ina makamaka e like e love and share e no mo lo kungu e kungu so lei o inga le menga ko o su e menga tulo o ye le o fa ya ku mama manenga ma walalo malilangona o tia o le ye e uma o pe ka ke ainga foi saria stonati su le lei e su e se kanga ka ko mo ma yesi so ai o que e kusa foi lá vai te la o xere la fakana xerani foi la cara mas se não é repeated repeatedly kalau como le foi foi guai como foi só o vai ko vai mole ala o fiona pere maua singa Pepa Faigaluega o sia fa o ma o le ma o aula mala react o kamo ave mo le love por le like why go so fa ilo nga I acknowledge receive le o ma o finga ai mai lola e liva de cadia no mo winga wa ko ala screen o per come to fare guarda come e mo sorry hoje e cara na profile e mo share mai cara bis share mai no cara mai fea share mai oh my good boy and girl